Ne. Za mojim stolom neće niko sjediti. Ovo je moja teritorija. Te dvije nove ruke mogu ti samo pomoći. Evo, kod Vesne. Ona svakako ima gomilu posla oko protokola. Mogu ja to sama. Dobro, polako. Treba Amri. Ona svakako sve ovo moje na engleski prevodi. De, makni odavde. Ljudi, nemojte tako, negdje mora sjesti taj novi kolega. Ili kolegica. A dobro, to se podrazumijeva. Pusti ti to, podrazumijeva se. Kritika prihvaćena kolega ili kolegica. Stanite, svi, stanite. Na koje mjesto se uopšte prima taj radnik / radnica? Ne znam svojim riječima. Viši stručni saradnik / saradnica za certifikaciju rada Agencije za zajedničke javne nabavke u okviru mehanizama tranzicione pravde. Brate, šta je to? Ne znam, ni ja, bez veze gledate u mene. Znam ja koja je to pozicija. Namještena. Šta će radit? Ništa. Moguće. Slušajte sad ovo, pokušajte pratiti. Sin moje komšinice je asistent izvršnog referenta za decentralizovanu promociju obrazovnog sistema. Šta radi? Nosa kafe po školi. Ljudi, šta god da je ovo radno mjesto kod nas, kandidati masovno posjećuju sajt i downloaduju formulare. Pa nanjušili ljudi da je to nerad za vrhunske pare. Aha, evo sad si ti rekla samo u muškom rodu. Ljudi. Pa da, ljudi. I ljudice su namirisale. Meni je ljutkinje nekako bolje. Dobro zvuči. Ljutkinje su nanjušile. Ljutkinje su nanjušile krv. Strašno zvuči. Pa ja bi ljudici nekako možda i prišao, a ljutkinji ne bi joj smio na profil otići. Pa ima smisla. Pa to sve objašnjava. Možda sam ja ljutkinja, a Amra je ljudica. Amra je gospođa prije svega. A ja? Jesam ja više ljutkinja ili ljudica? Šta mislite? Ti si naše energetsko biće. Hvala. Možemo li? Čekaj. Može. Aj, ljubim te da ispušimo pa ćemo početi. Ajde. Ajde. Rekla sam šefu, Ja? sad neću imati milosti. Direktno ću u prilogu reći da su ovi iz komisije lopovi i da će prijem za novog radnika naštimat koštor i tendere. Štimaju, vidjet ćeš. I šta on kaže na to? Dao zeleno svjetlo. Kaže, idi Adela, idi do kraja. Bravo. Na grbač ću im se popeti. Meho, naš kandidat mora proći. Tu mi je nekakav daljnji rođak, ali ne pite to sad. Vidi, mi smo tebe postavili na ovu poziciju, jesmo li jesmo. Na tebi je sada da opravdaš povjerenje. Hoću šef, koji dosad. Sve što ste tražili, ja uradim. Bilo je tu fula, Meho, ali nećemo sad o tome. Boga mi spominjali su te neki vrlo loši. Ali skiraj se, izgledio sam ja. Rekao sam ja gore, ne dirajte momka. Da ćemo mu još koju šansu. Ko je to pomno? Ne znam šef, ja sve što ste tražili, ja sam i završio. Hvala vama. Dajte vi meni ime tog kandidata, pa da ja to riješim. Moj Meho,
Pa nema više toga. Promijenili su sistem. Sad svaki kandidat dobije broj. Upravo zato da bi se izbjegle razne malverzacije, razumiješ? Tako da ćeš ti dobiti broj. A ti onda broj zaposli. Da. Pomozi me. Asistiraj. Zapni. Pokaži da si sposoban. Hoću, šefe, završeno. Ne osjećam čvrstinu u tvome glasu, Mijo. Ja je jednostavno ne osjećam. Hoću, šefe, završeno. Zauzeo sam se za tebe. Nemoj da mi skoči na nos. Ja ću ovo glasiti. Nisi trebao. Šta to? Jer to zapošljavate novi radnik? Vidi onaj, imam jednog rođaka, to je znači gola sirotinja. Baš bi nekako bilo sevap za poslika. Eto, razmisli, molim. Tetkić, Slušaj, ljubavi. slušam. Moj sin, tvoj rođak Adel, diplomirao prije 12 godina, nema posla, ne može bez šteli. Znaš kako je tu? Znam, užas. Pa evo, živa ne znam šta da ti radim. U Njemačku će otići ako se ne zaposli. Pa kontam da mi ti vidiš u toj agenciji šta. Ne možeš to od mene tražiti, pa ne mogu ja zaposliti, šta ti je? Ti si dobro s njima. Če sam ja dobra, ja drlje i kamenje po njima stalno, šta ti je? Pa vi ste u istoj toj, kako se to kaže, ta javna branša. Ali dobro, hajde, eto, ako ti mi ništa ne značimo, vjerovatno imaš nekog drugog svog da poguraš. Nemam nikog da poguram, nemoj se ljutiti, tetka, molim te. Ne ljutim se, nema problema. Nismo ti prioritet i to i to. Dobro, ajde vidjet ću šta mogu napraviti, može? Hajde, hvala ti unaprijed. Poslat ću ti šifriranu SMS poruku. Kad saznam broj pod kojim će naš kandidat izaći pred vas. Vidi, to je naše radno mjesto. I tako neka ostane. Pa jeste dogovorili sa ostalim? Kojim ostalim? Pa to je moja odluka. Moj daljnji rod. Aha. A jeste dogovorili s ove druge dvije strane? A to ćeš ti dogovoriti. Zato sam te i postavio tu. Neće to biti baš tako lako. Mojte sad, lako, teško, ovako, onako. Do sada smo preživjeli tvoje trapavosti. A sad molim te, nemoj omanuti. Došta. Nego, nešto kontam, mogli smo sjeti za isti stol, pa nam to fino ko čovjeku kažete. Nema mjesta, toliko je paranoje da vas da netko prati. Ne prate mene. Prate tebe. Ti si u komisiji za pare, radna mjesta i svega. Mene niko ne zna. Je li moguće da 152 kandidata hoće ovdje da rade? U ovoj rupi i to s nama? Užas, totalni. Računam. 80 muškaraca se prijavilo minimum. Ako već trebaju nekoga primiti, nek to onda bude pravo muško. Čuo sam vas. U vezi čega? Znaš ti dobro u vezi čega? Borise, ajde uključi se. Znaš da naše kolegice ne misle da smo mi pravi muškarci? Pa zar jesmo?
Pa mislim, šta je to pravi muškarac? Evo, definiši pravi muškarac. Da, definiše. Šta to znači pravi muškarac? Dobro, ne skrećite sad s teme. Evo, šta nama dvojici fali? Molim objašnjenje. Taj čovječe ne pravi dramu od svega. Ja se iskreno ne osjećam ko pravi muškarac i nekako bi volio da se teret očekivanja skine s mojih leđa. Teret očekivanja šta bi kao pravo muško trebalo da uradi. I u tom kontekstu misli da bi trebali ovdje da zaposle muškarca. Još jedna žena, stop. Mislim, da se razumijemo, ja volim žene. Ali još jedna žena ovdje, ma stop. Evo, normalan čovjek, pošten, a neko ti. Treba jedno muško ovdje primiti. A dobro, evo, šta to meni više fali? Dobro je, dosta. Sve ti fali. Idi tamo, zadubi se u pravilnike. Jovane! Jovane! Jefovci. Dobit ćeš redni broj kandidata i mora da prođe. Znate šta, borba će biti golema. Znate, ima baš kvalitetnih kandidata. Ovaj je najbolji. Nije što je moj, već nam treba. Muško. Muško nego šta? Čekajte, je li to nešto sam vidio s njim u Budvi? Molim? A šta pričaš to? Ajde, momačan. Ma, izvinite, nešto sam ja pomiješao. Kakva Budva? Mislim, ja u Derventi ljetujem. Čak ni ne idem na more. Mislim, niđe ljepše nego kući. Ajde, završi to. Nemoj da se priča okolo kako si nesposoban. Momci, ajte odmah da budemo načisto. Ima li ikog svog kog treba progurati? Stvarno, pa kakva su to pitanja? Pa valjda smo dovoljno dugo zajedno da sve sad zajedno radimo, dijelimo, šerujemo. I ja se nadam da smo izašli iz faze kad smo bili sumnjičavi jedni prema drugima. I malo sam se i naljutio, Jovo. Osim ako ti nemaš nekog, pa pitaš. Sad ću se ja naljutiti. Ali ozbiljno. Pa valjda vam rekao imam li ja nekog svog kandidata. Dobro. Evo, onda idemo pošteno. Nek najbolji kandidat pobjedi i to je to. Pošteno je najbolje. Kasnije mirno spavaš. Molim vas za malo pažnje, uskoro ćemo početi. Kad prozovu vaš broj, uđite. Dobit ćete brojeve. Sljedeće. Sto 52 kandidata. Kako oni misle da mi ovo završi? Ma ne mogu ja ovo više čitati. Meni nekako živa riječ više znači. Slažem se. Iako se u narodu vazda govorilo svaka koju ne kažeš je zlatna. Imam prijedlog. Hajmo mi uzeti neke random brojeve, nasumične. A administracija malo nek prođe ko uopšte može pristupiti nama. Svaki od nas, nasumice kaže jedan broj. Pa nije loša ideja. Evo, šta ja znam, lupam, bez veze, 126. Evo, ja ću 12. Vi samo parne, a? A evo, na primjer, ja neparni, na primjer, 67.
Izvini, možda je malo glupo pitanje, ali puca me strašna trema. Meni ovaj 12 nekako preblizu, pa nije problem da se zamijenimo za brojeve. Ma ne bi stvarno, ali nemoj se ljutiti. Ne, ništa, u redu. Izvini ti, hvala ti. Hoćete sa mnom da se zamijenite? S kim? Evo, ja svakako ne volim čekat. Ne, odlično, hvala ti puno. Što? 67. Meni je ovo nekako prebrzo. Hej, hoćeš sa mnom da se zamijeniš? Odlično. Hvala ti puno. Hvala tebi. Ne mogu više da čekam, vjeruj mi. Super. Nije. 12, 67, 126 nek uđu. 3, gdje mi je 126? Hajde. Pa da te treba moliti? Izvini, koji si znak u horoskopu? Djevica. Djevica? Podznak? Isto djevica. Au, život te nije mazio. Ti? Riba. Zašto samo muškarce pitaš za horoskop? Molim vas. Molim vas! Molim vas malo strpljenja. Imamo mi svoj sistematizovani pristup, nije proizvoljno, okej? Daj malo brže. Idemo dalje. Riba, podznak jarac. Pa da počnemo, mada ja već vidim da ste vi vrhunski kandidat. Šta vas preporučuje za ovaj posao? Dobar sam čovjek. Aha, dobar čovjek, tako je, to ste dobro rekli. Šta će nam vrhunski stručnjak ako nije dobar čovjek? Hobi? Pored svojih običajnih aktivnosti koje sprovodim na internetu, moram vam se pohvaliti da pravim najbolju rakiju. Volim stočarstvo, uzgajam svoje životinje, koze, krave, ovce, svinje. Rakiju, kako? Da. Kakvu rakiju? Domaću. Svinje? Svinje. Aha. Jeste li sigurni? Mislim, jeste li... Loza, šljiva, kajsija, dunjevača, ma sve. Ali više ne radim bidone. Nema para. Od sad idu samo flaše. Mladi kolega, recite nam nešto više o vašem shvaćanju tranzicione pravde. Ja ne bi previše o tome. Znate, ja sam čovjek koji voli da poznaje materiju i onda da priča o njoj. Znate šta, prošla su vremena kad se primalo na lijepe oči. Recite mi razliku između sistema standardizacije i certificiranja između, na primjer, Perua i Mađarske. Aha. Dobro, ba, nije to pitanje za taj nivo. Nemojte, molim. Ne. Ako znate, znate, ako ne znate, recite. To bi na kraju krajeva dobar čovjek i uradio. Ej. Broj followera, molim vas. Moram da pogledam. 720. Hvala vi. Nemoj mene. 729. A ti? Mogu gledat. Broj followera, molim vas. 1300, tako neko. Vi? 555. Hvala.
Ova je najbolji, nije što je moj, već nam treba. A je li muško? Muško nego što? Izvidite, ja imam jedno pomalo neobično pitanje. Jeste vi muško ili žensko? Žensko? Pa valjda se to vidi. A ste dosta liberalni, jel? Pa... Ne znam, mislim da ja sam, da. Jeste nekad išli u Budvu možda? Nisam bila u Budvi. Ne. Znate, ja se inače bavim istraživanjem tradicije u zapadnoj Hercegovini. Imamo mi dosta svojih ljudi dolje. Ta tema je dosta dobro obrađena. Možete nam ukratko komparativnu analizu tržišta frižidera u Škotskoj, Nizozemskoj i Južnoj Africi? Pa, gospodine Vinko, ja sam... Nemojte vi meni ništa, gospodine Vinko. Pa mi ni se znamo, ni se poznajemo. Gospođice, molim vas, ako niste spremni, bit će još konkursa. Broj šalavera, molim vas. Dobar dan. Smijem li ja? Dapače, izvolite. Kako ste sjajno, pristojno ušli. Kako ste pristojno sjeli na stolac. Kako ste pristojno pitali, smijete li sjest? Svaka čast. Ovakvi kandidati nama trebaju. Samo ako se ja mogu ubaciti, molim vas, možete nam nešto reći o sebi? Volim Orijent. Orijentalne jezike isto volim. Arapsku kuhinju. Čak je znam i pripremat. Gospodine, ne morate meni povlađivati. Ne. Zaista tako mislim. Generalno, volim više istočnjačke civilizacije od zapadnih. Ne pijem, ne kockam, ne pušim, ne kladim se. Sjajan ste materijal, širokih shvaćanja. Poradit ćemo malo na ovim tekovinama zapadnih civilizacija i to je to. Sad ćemo mi da vidimo koliko je to širok kandidat. Recite mi pristup standardizacije kod bipolarnih životinja. Kako? Znate, ne znate? Nemojte, molim vas, gledati u mene ništa. Kako vam je kolega rekao. Znate, ne znate. Meho. Bipolarno... Kad ono... Kad ono... U ono... I u ono. Pa da, to, kad ono, u ono, i ono, i eto. To je to. Jeste vidjeli taj neukus? Jeste vidjeli frizure ženama za intervju za radno mjesto? Strašno. Šok do šoka. A šminka? To kako se žene šminkaju, nemam riječi. Ma ih izbubuljcama, pokušala sakritom pudrom, ali džaba, sve se to vidi. Onda dosta ih ima karmina, otišla na zube. Nisam to vidjela. Jedva se vidi, ali to ti odmah kaže o kakvoj šlampavosti se tu radi. Znam, draga, ne moraš mi objašnjavati. Jest da nikad karmi ne koristim, ali baš me te stvari nasekiraju. Ma katastrofa je situacija i sa društvenom sviješću. Slabo ko ima zadovoljavajući broj followera. Koje si uslove postavila? Minimum 2000 za žene, 1500 za muškarce. Ne znam, da nisi malo previsoko standard postavila. Pa stvarno, tu je ko lična higijena. Žena bez 2000 pratilaca
Isto ko žena koja se ne kupi. Ali ja imam 300 pratilaca, a Branka ni nema profil. Pa dobro, to je drugo, vi ste moje. Idi ovo. Samica. Šefe, znam da sam obećala skandalozan prilog. Biće. Pa ne mogu ti sad baš reći o čemu se radi, ali biće skandalozno. U 100%, aha. Dobro. Ajde. Hajmo. A sad drugi dio, muškarci. Dakle, sprovela sam test gnjavatorstva i rezultati su porazni. Gotovo svi do jednog su slinili za mnom. Znam se kako bi ih bilo gledati ovdje svaki dan. Ja nisam primijetila, a ti? Nisam obraćala pažnju. Jesu, slinili su. Stvarno frustrira ovo. Nema kvalitetnog kadra, svijećom da ga tražiš. Za sve je kriv loš obrazovni sistem. Nisu oni krivi. Cure, ja moram do WC-a pa da završim ovaj izvještaj. Jedva je dočekala da se utegne i šparta pred onim dole površnim budalama. Oni su fakat slinili za njom. Žalost. Vidjela sam strašno. Otkad ja govorim da muškarci nemaju ni mozga ni obraza. Borse, nemoj da te frustrira ono od jutros. Njima prosto nijedan muškarac ne valja. Ne možeš ih impresionirati. Ne želim da ih impresionira. A ti? Ne znam, samo ne volim da mi neko govori da nisam pravi muškarac. Znači ti ostavljaš otvorena vrata za ljubav. Pa Borse, ima i romantični dio tebe. Ma jok, bolan čuo dio ove i on to stalno ponavlja. Ja isto više nemam šta za dodati. Natalne karte, manje više kritične, niđe veze. Znači, kako stvari stoje, ostaje samo ovaj 111. Dobar je u svim kategorijama. Da. Eto, još samo njega da prođu, pa da vidimo šta će odlučiti. Ljudi, ja sam iskreno iscrpljena već. Mislim da ovdje nema prostora za novu energiju. Predstavite se. Mislite ime i prezime? Jes, to. Pa znam, ali rečeno je da je konkurs anoniman, da bi se izbjegle neke nepravilnosti, mahinacije, pa... Šta vi želite implicirati da smo mi skloni mahinacijama? Ne, samo... Ajde, recite samo ime. Damir. Damir? Da. A jeste vi od onih Damira ili ste od onih Damira? Ili ste od onih Damira? Jel mogu ja da vam se predstavim, mislim, da vam kažem samo zašto zaslužujem ovaj posao? Ajde, izvolite. Hvala vam. Završio sam ekonomski fakultet sa prosjekom 9,8. Uporedo sam završio muzičku akademiju odsjek oboa. Magistrirao sam u Beču na temu implikacija Austro-Ugarske uprave u bivšoj Jugoslaviji. Doktorirao sam posle toga na Harvardu sa temom sudske prakse. Gospodine Damire, sva trojica smo primijetili da ste na ovaj konkurs došli biciklom. Jesam. Pa ovo je ozbiljna institucija sa ugledom, dignitetom.
Pa hoćete biti državni službenik, a došli na posao biciklom. Ej, pa kad kažeš državni službenik, puna usta poštovanja i važnosti, a ti našao pedalati. Ja stvarno ne znam šta je problem u tome, mislim, valjda je to neko moje pravo, a pritom je ekološki benefitarno. A vama ništa izgleda nije sveto, gospodine Damire, jel? Ako te uopšte mogu nazvat gospodinom. Misliš, ako si završio na Harvardu i ako govoriš 5 jezika da se svu pamet pokupio? Nije ovo ni Harvard, ni Amerika, ovo je Bosna. I Hercegovina. Hvala, kolega. Ajmo, pedala. Hvala vama. Hajde, hvala. Doviđenja. Pa to ono. A? Ili ovo? Skandalozno. Uslovi za prijem u radni odnos u državne agencije su toliko pooštreni da niko ne može da se zaposli. No možda je to i dobra poruka za buduće kandidate da dobro zagriju stolicu. Studio. Dobro bila. Tetkić. Tetka. Ma vidjela si sve, aha. Ma ne, sve sam uradila, ne. Ma ne, ma tu štela ne pali. Ma ja. Jednostavno su nepotkupljivi.